اف دمو هر دما و خوش و دلی و گشت به تماشاوان هجا ویجه حزین دلال. ام جاره کدن به برنامه خواه یا بیر ویجه به هفرنم. ام ایرو دیسا لآمدا رنگینن. ام ایرو به نویسکار، هلبسکار و زمانزان ماموسه عبدالرحمن باقر هم ده دربار کارو خبارتین ویده هم جی دربار تکلیاد نوبرا ویجه و مروف ده به هفره بکوین نوا پاروکرنان. بله فرمو ام به هفره برنامه خواه پیک بینن و تماشا بکن. من قابل و خربیه لالیه دن هیمه جینه هاتیه دانین به پرگال و به وار لبادبم لخواسریات دگرم تو نبوناته جارک دن من دبن قابلان داده هیله دبم پاچه گوشاندی و زب و زوادمینم هیوی و اویناته سه کوزم به هفرا جست و بدن آمن با آوا جینه به گوده من و هلدکشه. هکه تو دخوازی کلیلک ودن دنگه کی آنجی پیوا افسونی بر بکاول و خربه که ازلی مامده بده بربای آزادی و شادومانیه. وقت برفین زاگروسان بلا آجی نو ودن و قشای بدارزینن و سری هلدن. بله تماشاوانین هجا و جحزین دلال. ام به هلبس خواندن ماموسته عبدالرحمن باقر دست به برنامه خواه یا بیرا ویجه دیکن. ماموسته هجا بره هر تشتم دو بیجن دلی وساق به دنگی ولد نیبه. هون گلی بخیر و خوشیاتن برنامه ما یا بیرا ویجه. ساق بین مالاوا بهاتنا ورا بپوربونا ورا جی از کیف خوشم و شادم. گلی سپاس کن او کیف خوشی یا مجیه. بله ماموسته عبدالرحمن وکه ام دزانن به سالان هونجی دربار کارو خبارتین کردواری ده به تایبتی دربار زمان کردی و ویجا کردی خبارتین هجا دمشینن گلو ام بری کو در بازی خبارتین وین زمان و ویجی ببین ام دخوازم بپرسن گلو ماموسته عبدالرحمن باقر نویسکار و هلبسکار و ده همان دمه دا زمان زان عبدالرحمن باقر کیه؟ بله نها اولی جا از وک هر کردکی لگند جدایک بومه گند سالیه جدایک بومه به ارغانیه و گریداییه ارغانیا نافچه آمده و گریداییه دبستان سراتایی من لگو خوند لگند خوند دبستان ناوین و آماده جی ارغانیم تمام کرد پشتیوه دبستان ماموستتیم خوند 2 سال eğitim enstitüleri bejin enstitüya perverdeyi 2 sal mukhan piştiye bu mamoste u nezika heri 25 salaji me dinava pergale da bi zamanê Tirkî me mamosteti kir. Belê. Paşê divê navberê da bêguman demakan bûn mamoste pê ve Lviv welatê hinek karu xebatên civakî, siyasî û çandî jî hebûn. Em ji vana haydar bûn. Yani di destpêkê da pir haya me jê tune bû. Di destpêka jiyanê da her çi qas em bi Kurdiya xwe, bi Kurdî axaftina xwe serbilind û kêfxweş bûn jî lê haya me bêtir ji çand û hunera vê civakê nîbû. Belê ji xwe em jî dixwazin wê hîn bibin ایشو کلو خماوت چه بو قوه خواه با آوه کی زانه بون دا بر خبارتن زمان و ویجا کردی سدمین که بری ودای خبارتن زمان کردی ویجا کردی چه بون گلو؟ بله ها کرد بونا مجخو ام
Kurd bûn me pê dizanî bû lê belê em bi zimanê Tirkî perwerde bûn û me bi zimanê Tirkî perwerdehî dida. Belê. Îjarê li wir mirov diçe lê de aliqe dibêjî gelo û ez Kurd heye ez Kurdêm ez mamoste me û ev zimanê Tirkî û wêjeya Tirkî jî ez didim. Belê. Nakokiyek derket pêşberî me gelo mirov dikare çi bike? Bi rastî em ketin nav lêgerînekê wê demê wek pir tiştên hûr û kûr bi dest me neketin. Alav û navgîn jî wan deman pir kêm bûn. Belê. Paşê di avabûna Met TV'ye da 1995 95 dema ku ro nû dest bi weşanê kir ji xwe êşa min a herî mezin wê rojê dest pê kir Belê. li taxê em dixebitîn îjarê her malekê de tune bû hevalekî me qehwe xwe hebû Belê. gotin em ê Medya TV em ê saz bikin îşev hevalekî me aliyê teknîkê da alîkarî da me em çûn me televîzyon saz kir amade kir çanak manak me satelîtî wê pê vekirin îcarê em hatin rûniştin em ê nûçeyan temaşe bikin Belê. dest bi nûçeya kir ez bala xwe didimê ez jê fehm nakim pir kêm sedî pêncî wî ez fehm nakim Belê. nûçe bi dawî bûn ez derketim bi tena serê xwe heval rûniştîm ez derketim ber derî mi gelo tu kî mi xwe pirsî tu dibê ez Kurdim tu dibê ez welat parêzim keva çi helê te ye mi got bi sondû qesem be gere vî zimanî hîn bibim û gere pê helbestê jî binivîsim Sund û qesemeke pîroz bû û we ji boî pêkhatina wê jî heta îro jî hûn hewil didin her bijî. Bêguman me hewl da îcarê tiştek kêm dima Belê. Taxaka em lê bûn ji her bajarekî Kurdistanê cîranê min hebûn Belê. her yek bi awayekî daxivî hinek peyvên ku pê daxivîn min pê nizanî bû li ser vê esasî em du tane Amedî bûn Belê. ew jî hevalê me rehmet kir heval İlhamî Özer helbestvan e Rahme ser Xwedê dilovaniya lêde. xwe saxibî ez û ew hevalekî min ji sêrtê bû yek ji mûşê bû em her çar me hevû didît me got heval nû vana dildarên zimanê Kurdî bû Belê. me got werin em bi hevra xebatekê bimeşînin demekê bi rihaya meşev hebe gelolo ez Amedî me ez tiştekî daxivim tu ji mûşeyî tiştekî daxivî heleka çi ye di navbera me da çi cudahî heye em bi hevra nêzîka sê meha em bi hevra heftê da du roja em li sendîqayê li partiyê em diçûn bahev me xebatê wisa dimeşand piştî sê meha herkes belav bû çû yek karkere yek karmende yek tiştekî din bû belav bûn çûn îcarê min dev jê berneda min dest bi ferhe Bibore mamoste di encama wê biryara we da we xwe berdan nava xebatên ziman û wêja Kurdî. Belê. û em di encamê de dibînin ku we gelek nêzîkî 4-5 berheman jî hilberandine lê helbet ji bilî wê jî ez vê jî bêjim we di xebatê tevgera ziman û perwerdeheya Kurdî wekî pêşengekê xebat meşandin we di Enstitûya Kurdî ya Amedê de xebat meşandin we di rojnama ji bo rojnama nivîsandin bi kurtasî hûn ketin pey pêkanîna wê stûnd û qesema xwe û di encamê de em va berhemên we jî nihat bînin gelo em dikarin kurtasî qala va berhemên we bikin. Belê destpêkê de bêtir ez li ser ziman rê û rêbazên rêziman ez sekinîm xebatek me meşand nêzîka 15 sala xebat li ser meşan li ser rêziman pirtûkek amade kir hat çapkirin ew anha nelivire piştî wê min mêze kir ew kêm dimîne min ji nû ve ji nû ve hinek kêmaniyê xwe hinek çavkaniyê din jî me şopandin cara dudiya ev rêzimana kurmancî be derxist bêguman heta ku me ev dernexist bû anha
هنگ نویسه من ده کواریا emekçiler da ve deme daha Evet. tın çapkın nodu 6 nodu hafta on deram on demanda az an halim izledim khud kendim jari hin peyvin vek az minake ke bejim az bejim em bejin mun bulur gotiye mı yani mütişteki de gotiye lebele keyfxoşiyek bu deme دوی کوواره دا مدو تنها دنویسان یک از بوم یک بریس کاوان امر بله ما هر دیا دنویسان دوی کوواره دا اپش تیوی ایجاره کارو خبات زمان و چاندی و عالی سیاسی جی خدا سر یعنی زور و زختال سر جوا که عالیه کی تو نکانی خوش بر بدی عالی یعنی تو دوی کا اجی دورم نجوی جواکیم ما از نه اندامه کی وی جواکیم ادوی چته سریوی امپار و بکن بوی هوای امنیزی کی ما مستا امیزه دیکن پشره خبرتن رزمان تیره نکریه نکر واجبی کو هستن خو رامانین خو ین ولات پاریزی ین جواک پاریزی ین تکوشینی بدن در و پرتوکن ویژه‌ای نویسنم. یه هر دستان گل و هم دکارن هر یکی به چند هوکانجی قلابا بکن. بله. نها مروف دنوا جواکا خدا کو پیچه کی حشل سر مروف به پیچه کی جواکا خو ناس بکه حوجه وانا با آوایه کی بین زمان. آوایه کی بین زمان. Yani بچیروکی بچیروکان به رومانان به هلبستان ماجی هولدا به هلبستان هن عادل خو و بیجن و پار و بکن بگمان دست به که ده هنک هلبستی مهبون بهتر تنی پیو بوم یعنی مبرهف بچی کی دم لسر خبتین برهمک درکت او ایدی خوینه من حوجه خوینه ما موسا تجی گرد ام د دریا یا ویجا کردی دا دریا زمان کردی دا ام جی ببین دلوپک بگم هلبستین ودجی جواک پارێزی ولات پارێزی آخ پارێزی آزادی پارێزی دیسا جن پارێزی دردکوه پیش ام دبیجن صحت و خوش و ام دخوازن مادام به هلبست بردوام کرد ام دخوازن اون هلبست کردن جی به هرکینن دل تماشاوان ما ین وجه حس دو آسوین چاوی من دا وک بیبون و کلکین مرگیان ببای چیاین سرهلدر گهلوی آلی خاکا پیروز ماشتکی و نازنین لبادکی و دستمالا هیویه کل بدلی من دکوه دحشیت دا دبه بوران و لآسوین هیویان دگرن دناف تالیزوکان دا وندا دبم و تو دبی لیلان دشت و چولتران دا وندا دبی آشوب و خیال دبرگین آسوین چاوه من دا ترپرپا دلیریه کلپ بدلی من دکوه حمیلیا بحشی من دخه دبی تالیزوک و اوجی دبوره بله تماشاوانین هجا و جهازین دلال امید و بش خودجی دربار تکیلیات نوبرا و جو مروف ده فکر و رمانین خواب وره پارو بکن ما موسی عبدالرحمن وقت زانین همو تشت دیرو که ده تایبتی یکو به جواکی را به مروف را تکیلدار ده پیشنگیتی و ساسکنا مروف پیشکتیه
مروان دی گلک مجاران دا سری خو ایشاندیه یانجی د انجاما هلبرینان دا د انجاما پیشکتنی جواکی دا گلتش پیدا بونه یک جوانجی ویجه گلو ام دکارن پیوستیا پیدویا ویجه جبو مروان چوا پیناسا بکن چما پیدوی هارتیه دیتن که مروف مجاره که ویجهی بخن روژه و خواه و جیان خواه بله نها مروف ویجه همسالن مروف کاره بسا بینازه بکه بله هر سالن ویجه هستو خزرین مروفانه هستو خزر جی جخو تمروفان ده هنه هستو خزرین مروفان به آوایکی هنری و ام بیجن لسر هستی خواه پیوین که سا داورواندی مروف کاره بیجه بین باهف و دو درباره هن بویران دا بویر بگمان جور بجورن یعنی لهنگی هیه بوبلات هنه گازن هنه کیف وشی هنه شیلو شاهی هنه مروف هستی خو هزری خو هن کسین دناو جواکی دا هر کس جخو نکاره به ویجه را علاقه در بو ایک به ویجه را علاقه در بو به گمان هنک تایبتمندی خوانه هنک جی علا تکلیه وی جواکی به هفرا چه قاسایه لسروی اساسی قومین دناو جواکی دا چه پیکتن چه د قومن لسروان اساسا هم تشتا دهونه بله اف دبک کو به هلبست دبک کو به چیروک دبک رومان و هر وکیدن بله اف وان لسر وان مجاران هسو هزرین خو به هنری دهونه و پیشکشی جوای که و پار ودکه اف هم دکاره پیشنگتی جوای که را بکه او کس او ویژه کار او اکویجه دافرینه هلبستان چیروک رومان و هم دافرینه هم جی نوا جواکی دا تشتیم پیوسته که جواک خلی بیره وان جی پیشکشی جواکی ده که جواکی را مروت کاره بیجه دبه پیشنگک او ویجه کار او پاروکرنین ویجهی جبوی کو ام بکاربن ببیجن اوا برهمه که ویجهیه گلو پیوانین جواکی ین گردونی هنن ev çi axaftine gibi, çi nivîsandine gibi yani ji bo ku em bêjin ev dikeve mijara wêjeyê pîvanên gerdûnî û yên civakî hene gelo bêguman yani di jiyana mirovan da tenê wêje nîne wêje heye aliyê wî teknîkî heye çandî heye huner heye em bêjin cotkarî heye şerrê wî hene şînê wî hene vana hemû hene lê hestên ku di nava civakê da her kesek nikare bihûne û dayîne ji vî ev hinek kes dikin ew dibe wêje civî wêje wê civakê yani wêjeya civakê li ser gelek mijaran tê dabeşkirin mirov dikare bêje li gelek ser gelek mijara tê gotin destpêkê de ji xwe bêtir di derbarê xwezayê da dest pê kirî yani wek demekê em bêjin salekê hişkayî bûye tiştik baran nebariyeye berf nebariyeye giya şîn nebûne tiştik nebûye û mirov pê xwedî nebûne di vî warî de hin tişt gotine helbest nivîsandine gotine parvekirine an jî berova jî vê yekê jî heye yani brûska velaye em bêjin ro derketiye hîv derketiye pes nêwên dane jê sûd wergirtine ji ber ku pes nêwên dane wek helbest em bêjin nivîsandine yani di derbarê helbesta wî baş nayê bîra min Gilgameş Gilgameş da di derbarê xwezayê da û lehengiya wî kesî da helbest hatine nivîsandin em rastî wan helbest wan berheman tên yani em dibînin hem derbarê xwezayê de hem derbarê her tiştê di nava xwezayê de bi rastî jî
gelek berhemên wêjeyî hatine raçandin û ristin. Belê. Lê dem em dinêrin em dîsa dibînin serkirde mirov e. Bêguman. Ango piraniya berhemên wêjeyî çi helbest be, çi destan be, çi gotinên pêşiyan be, çi roman be, çi efsane bin. Dîsa li ser mirov hatiye gotin. Yani serkirde dîsa mirov e. Sedema vê çiye gelo? Mirov di nava heyînên dünyayê da heyînekî ku birame, ku bihezire û him tiştan parve bike, di aliyê him erênî da, him neyînî da mirov ji tevahî heyînan pêşketîtir e. Belê. Taybetmendiyek mirov ew e. Yani dihezire plansaziya xwe yê aliyê em bêjin teknîkî aynî analîtîk da xwedî fikrekî ye, xwedî hizirekî ye û bi wê re jî hestên xwe jî hene. Gorî daxwaz û dilê nêwî hestên xwe jî hene. Bi vana bi hev re dihûne û pêş dikeve ji ber vê yekê mirov ji tevahî heyînên li rûyê dunyayê yan dar, ber, giyanewer û em bêjin sewalên em bêjin dirinde, çolistanê hemû ji vana cudayetiya wî ew e. Fikrandin e, hezirandin e û axaftin e. Yani axaftin dibe ku nav heyînên din de jî hebe vê ya mirovan pir bi pêşketiye, gelek pêşketiye. Çawa tiştên bingehîn hene ku mirov 5000 sal, 10,000 sal berên ha jî li ser wan tiştên wêjeyî digotin. Yê 5000, 10,000 sal şûn de jî dîsa hebin. Lê awayê vegotina wan, nirxandina wan, dahûrandina wan de bêguman gor şert û mercan guherînê çê. Bêguman. Mamoste dema em dîsa dêna xwe didinê, em dibînin di tevahî cîhanê da di sazkirina wêjeyê de çawa aliyên hevpar hene û vegotinên hevpar hene. Ji ber şert û merc û xweseriyên em bêjin welatan, erdnîgariyan, av û hewayê û em bêjin jiyana civakan dîsa di wêjeyê de di aliyê vegotin û raçandin û ristinê de guhertin hene. Dema em lê dinihêrin di dîroka Kurdistanê de jî ev yek em bêjin xwedide der. Gelo em di vê çarçoveyê de dikarin bêjin hem erdnîgariya Kurdistanê, hem dîroka wê, hem çanda wê, hem jiyana wê ya civakî bandûreke çawa kiriye ku wêje mirov bi awayekî xweser hilde dest. Bêguman ji xwe tê gotin, yani di dîrokê de kesin, dîrokzan, em bêjin ertkol û em bêjin feylesof û zanistên di nava zanyarên di nava civakê de her dibêjin mirovahî li Mezopotamya dest pê kiriye û belabîye. Rast e îro roja îroyîn jî hinek zanyar û feylesofên ên derî Kurdistanî pirên wan qala çavkaniya mirovahiyê û xwezayê û belavbûnê û geşedana mirovan ji vir dest pê kiriye, qal dike. Îcarê vir Kurdistan û em bêjin Mezopotamya bi tevahî seranserê wê û Zagros jî di nav da heta Afrika em bên hîlela zêrîn di nav da ji bo jiyana mirovan gelek dest dide ava wê, xwezaya wê, çiyayên wê, sewalên lê dijîn, giyanwerên wê, giya û nebatên wê hemû ji bo ku mirov pê xwedî bibe li vir geş bûne. Îcarê li ser vê geşedanê êrişî hatiye ser, ji derve jî êrîş hatiye ser. Di nav xula lehevkirin çênebiye û dijbertî çêbûye, pevçûnê mezin çêbûne û şerê mezin çêbûne. Li ser viyan jî, ser van şerran jî dîsa ez bêjim destan û helbest û em bêjin çîrokên mitolojîk gelekin, gelek dewlemendin û hîn jî di dome, hîn jî tê gotin. Yani rewşa Kurdistanê ya ji her milî ve ji bo wêjeyê bûye çavkaniyeke jêneger di heman demê de çawa em bêjin wêjeyeke gerdûnî afrandiye
تایبەتمەندیên xwe yên Kurdewar jî tayî sandine wê. Belê. Dîsa dema em lê dinihêrin vaye bi dehan salana têkoşîneke azadiyê ya civakî heye li Kurdistanê. Belê. Vê têkoşînê çawa wêjeya Kurdî û wêjeya gelemperiya cîhanê ji xwe re wekî çavkaniyeke bingehîn girtiye. Di heman demê de bûye sedem ku gelek mijarên wêjeyî peyda bibin. Angu em dikarin bêjin vê ev têkoşîne bi xwe bûye çavkaniyeke bingehîn ya wêjeya Kurdî ji boî mirovan. Em dikarin hinekî qala vê jî bikin. Belê. Yani vê têkoşînê li ser wêjeya Kurdî bandoreke çawa kiriye û em bêjin taybetî jî mirov ji boî wê wêjeyê çawa saz kirine. Niha têkoşînek ji aliyê bîrdozî ve û ji aliyê hişmendî ve ji aliyê mirovî ve ji bo azadbûna vê civakê dest pê kiriye û tê. Belê. İjarê berdêla vê têkoşînê giran e û berdêlên zêde giran hatine dayîn. Sedem ji ber ku em bêjin divan demên dawîn da em qala vê dikin ji ber ku hatiye dagirkirin. Ev xaka Kurdan, Kurdistan di nav çar welatan da hatiye parvekirin. Herkesî destê xwedayî ser parekê û li ser rûniştinê dixwin. İjarê li hember viya derketin bêguman divê tu xwediyê bîrdozekê bî, tu xwediyê zanînekî xurt, tu haya te ji haya te ji hêza te hebe, haya te ji erdnîgariya te hebe, haya te ji çand û kelepûra te hebe. Ku wisa be tu yê tê bikoşî. Ku tu tê koşiyayê êş ew ê werin der. Kêfxweşî jê ew ê werin. Lehengî jî dertên. Vana hemû di nav vê têkoşînê da dertên. Tê honandin û em bêjin tê meyandin di vê erdnîgariyê. Bêguman îro ev têkoşîna azadiya gelê Kurd çavkaniyeke bingehîn e ji boî afirîneriya wêjeyî. Belê mamoste em dîsa dixwazin hûn bi helbesteke xwe yadin xwe berdin dilê temaşevanên me. Helbesta min ji navê wê welat e. Belê. Bila eva jî ji boî diyarî bibe ji boî welat û hemû welatparêzên ku ji boî azadiya welatê xwe heta niha kedên mezindan e. Belê kerem. Ev çend carin evînên te xeyal û aşopên te bêmirat dibin. Ev çend carin dilê te tê şewitandin û perçiqan. Di rûpelên dîroka reşta nav û nîşanên te hebûn û tunebûna te li ser axa te bi navê neviyên meçêtiran û erdnîgara hovan di destê kujer û talankeran da dîrok hat nivîsandin. Kî dizane çend carin mirovatî dibin xirban damaye? Kî dikare laşên di kolanan da û dibin zinaran da veketî bijmêre? Kî dikare ji me ra vê hovîtiyê vebêje? Kî jan wêjekar dikare vê bobelatê şîro vebike? Welat. Welat. Xwedî kul û keserên bêderman. Xwedî xaka ku bi xwînê hatiye hevîrkirin û avdan. Tu bûyî çem û rûbar. Di herêkî nav behr û golan. Ma tu kaniya xwîneyî welat. Ma nebese ev serpêhatiyên te. Êdî kezeb reş dibe. Hunav jî pêra tê xwar. Belê mala we ava be, dilê we ava be. Ava. Belê mamoste em ji boî beşdarbûna we ya bername me bîra wêjeyê gelek spasiyên xwe pêşkêş dikin. Em di kar û xebatên we yên ji niha pê de jî serkeftin û serfiraziye dixwazin. Spas mala we ava hûn bûn mîvanê me we ez kirim mîvanê xwe ez spas dikim ji bo we re kar û barê we da serkeftinê dixwazim. Hêviya me bi rojên pêş da di rojên azad û xweser da civakek azad da em wisa pê da biherekin û herin heya kêrê me jiyan bi xwe ra bir. Belê baweriya me jî ew e ku hêviyên me tev yê pêk bên gelek spas dikin mala we ava. Ava tere.
بله تماشاوان هجا ویجه حزین دلال ام ایرو جارکادن به برنامه خو یا بیرا ویجه به هفره بون ام دیسا لآمدا رنگین بون میوان می ایرو ماموسته نویسکار هلبسکار او زمانزان عبدالرحمن باقر بون ما هم درباره کار و خبرتن ویدا پاروکرنین خواب وره کرن هم جی درباره تکیلیاد ناوبرا ویجو مروف ده فکر و رمان خواب وره پاروکرن ما جاره کدن دید که چافکانیا بنگهین یا ویجه مروف بخویه جواک بخویه و چاوا که جواک جویجه باندور دیگره ده همان دمه دا ویجه جی باندوره که مزن لسر مروف و جواک دیگه دبه آویناوی و دبه روناهیاوی بله ام دبیجن حتی برنامه کدن بمینن دناوا خیر و خوشی دا بمینن دناوا ویجه دا و وکه که هر جار ام دبیجن به بیر نمینن به ویجه نمینن به بیرا ویجه نمینن